Dobar dan, Zoltan me je predstavio, ali da ja ponovim, moje ime je Marija Rauš, ja sam savjetnica za ljudska prava koja radi u Kancelariji stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji, a faktički predstavlja ispostavu Visoke komesarice Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Kancelarija Visoke komesarice Ujedinjenih nacija za ljudskih prava je u stvari jedan veliki sekretarijat koji omogućava funkcionisanje sistema zaštite ljudskih prava Ujedinjenih nacija. Taj sistem je velik i ne oslanja se samo na konvencije, nego i na neke druge mehanizme i načine na koje osobe koje smatraju da su žrtve kršenja ljudskih prava mogu da potraže zaštitu na međunarodnom nivou. Sistem zaštite ljudskih prava Ujedinjenih nacija je globalni i univerzalni sistem i odnosi se na ceo svet, a pored tog univerzalnog i globalnog postoji i regionalni sistemi zaštite ljudskih prava. U našem konkretnom slučaju to je evropski regionalni sistem koji se oslanja na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. I mislim da je jako važno za sve vas da otprilike poznajete odnose između ta dva sistema i da razumete u startu da su oni komplementarni, da jedan drugog osnažuju, nikako isključuju. Relativno nedavno, kao što je Zoltan rekao, se sistemu zaštite ljudskih prava u okviru Ujedinjenih nacija pridružila još jedna konvencija, to je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. I ja ću se sada nadovezati na ono što je gospođa Petrušić malo pre rekla vezano za usvajanje zakona o zabrani diskriminacije u Srbiji. Zakon je najlakše doneti, mnogo je teže sprovesti ga onako kako je to potrebno da bi se željeni efekti postigli. Isto se odnosi i na konvencije na međunarodnom nivou. Konvencija predstavlja izvor međunarodnog prava, odnosno neku vrstu međunarodnog zakona. Međutim, kako će se taj međunarodni zakon sprovoditi i da li će on u životima ljudi na koje se odnosi dovesti do onih promjena koje smo želeli, to zavisi od vas. I zato ja mislim da je veoma, nemojte podcenjivati značaj ovog treninga, ovo nije jedan od treninga, ovo je trening koji će vas naučiti na koji način da sakupljate građu, informacije koje su vam potrebne, da onda kada budete pitani od strane komiteta ili nekog drugog tela, možete da dokumentovano obrazložite zašto smatrate da vaša prava nisu ostvarena i zašto smatrate da konvencija nije u potpunosti sprovedena u Srbiji. Naravno, gledano sa pozitivnog aspekta, taj isti proces će vam omogućiti i da pokažete gde ste uspeli da se dobro izborite, gde su stvari uspostavljene onako kako duh konvencije to predviđa i tako dalje i tako dalje. Uopšte, sistem Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava se mnogo oslanja na nevladine organizacije, na civilni sektor uopšte. U koju god oblast zaštite da uđete, vi ćete videti da sistem ne može da funkcioniše ako mu vi ne dostavite podatke. Ja ću uzeti najjednostavniji primer, a to je primer izveštavanja po konvenciji. Približava se podnošenje inicijalnih izveštaja komitetu o tome kako je konvencija sprovedena u državama članicama i već počelo. Neki izveštaji su već prošli prvi pregled i države koje su ovde predstavljene kroz civilni sektor, neke su već počele da rade svoj inicijalni izveštaj, neke se pripremaju za to. Proces je počeo. Komitet će početi da razmatra te izveštaje, međutim, komitet i članovi komiteta nisu u prilici da poznaju detalje o sprovođenju ili nesprovođenju određenih članova onoliko koliko to
mogu da poznaju predstavnici civilnog društva koji u tim državama žive, koji se tim problemom bave i koji taj problem prate. Neophodno je da nevladine organizacije dostavljaju komitetima informacije kako bi komiteti mogli u svojim preporukama da se koncentrišu na suštinske stvari, na stvari koje su zaista važne za pomeranje određenih granica i unapređenje prava osoba sa invaliditetom. U Srbiji je prethodnih godina sprovedena, ja se sad izvinjam kolegama koje nisu iz Srbije, što ja uzimam srpski primer, ali ja sam savjetnica za Srbiju, tako da tu najbolje poznajem dešavanja. U Srbiji je nedavno sprovedena reforma izveštavanja, odnosno pisanja državnih izveštaja, gde je uvedeno jedno novo pravilo, da tako kažem, ili jedna dobra praksa, to je da nevladine organizacije budu konsultovane u toku pripreme državnog izveštaja. I tu smo nailazili na različite reakcije. Mi iz Ujedinjenih nacija smo insistirali da vlada otvori prostor za nevladine organizacije da mogu da daju podatke i da utiču na kreiranje državnog izveštaja. Državni izveštaj na kraju mora da usvoji vlada i zbog toga se u tom izveštaju neće naći mnogi stvari koje biste vi želeli da se tu nađu. To što nevladine organizacije pokušavaju da utiču na državni izveštaj, to ne znači da one nemaju pravo da nakon toga podnesu alternativni izveštaj. Te stvari jednu drugu ne isključuju. I nije neetično pokušavati da za određene promene lobirate i na jedan i na drugi način. Ja vas zato pozivam da se uključite u onoj meri u kojoj vam to bude omogućeno, da se uključite u pisanje predstojećeg državnog izveštaja o sprovođenju Konvencije osoba sa invaliditetom. Ne nužno da bi se ono što vi želite da se nađe u izveštaju našlo u izveštaju, već da biste kroz taj proces pokušali i možda i uspeli da nađete svoje saveznike koji su u institucijama i koji kada bi imali dovoljno podataka i znali ono što vi znate, možda mogli da urade nešto da se stvari promene na bolje. Ja ću ovde završiti, nadam se da nisam probila svoj termin. Ponovit ću još jednom, život konvencije i kako će ona izgledati u praksi će u velikoj meri zavisiti od tona i života koji joj vi dajete. Hvala. Prvenstveno želim da vas pozdravim u ime organizacije Udruženja osoba sa invaliditetom Voda za životom i da vas pozdravim u moje lično ime. Drago mi je što sam danas sa vama i zahvaljujem se Zoltanu i Goranu što su me pozvali. Kao što Zoltan me predstavio, zovem se Radovan Radulović, predstavnik sam Udruženja osoba sa invaliditetom Voda za životom i lokalni sam koordinator Centra za orijentaciju društva za izradu lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti za Veliku Planu i Smederevsku Palanku. Nešto malo ću vam reći o mojoj organizaciji. Moja organizacija postoji od 2003. godine. Prvenstveno se bavi osobama obolele od cerebralne i dečje paralize, ali imamo i sve druge kategorije invalidnosti u našoj organizaciji. Na samom početku ste čuli da dolazim iz Velike Plane. Velika Plana zvuči kao neki veliki grad, a u stvari je mali grad sa 35.000 stanovnika. Pre, znači, 2 godine krenuli smo izradu lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti. Ja moram da priznam da je svaki dokument u početku meni bio mnogo smešan. Znači, gledao sam to nekako drugačije dok nisam shvatio u stvari šta je to. Kada sam shvatio, znači krenuo sam da radim, što mi kažemo u Velikoj Plani, punom parom i odradili smo taj lokalni plan i već u 2009. smo završili i dali na usvajanje. Sa dosta lobiranja opštinske vlasti, same stranke i druge partije koje su kod nas u Velikoj Plani, uspeli smo da usvojimo taj lokalni plan. Imali smo 4 prioriteta. Lokalni plan je 17. decembra 2009. usvojen, već smo do kraja decembra ušli u budžet za 2010. godinu što se tiče personalnih asistenata, već smo jedan problem rešili. Shvatio sam da taj lokalni plan ne samo da je doprineo samoj organizacije, nego je doprineo i poboljšavanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i već u 2010. godinu rešili smo još 2 prioriteta, znači naš lokalni plan je jednostavno 70% već realizovan. 2010. godine, na početku 2010. godine, ja i moj prijatelj Zoltan došli smo na ideju da
jednostavno tako nešto prinesemo u susednoj opštini koja je 12 km od Velike Plane, a to je Smederevska Palanka. Oni su prihvatili, napravili koaliciju i krenuli su da rade po tom pitanju. Lokalni plan je završen i štampan i nadam se da ću uz moju pomoć i naravno uz tim koji radi u Smederevskoj Palanci da uspem da za par meseci taj lokalni plan usvojimo. Pored lokalnog plana, naša organizacija je takođe uradila i strateški plan, aktivno je učestvovalo u strategiju o socijalnoj zaštiti i videli smo da ti dokumenti doprinesu mnogo toga, da i projekti kod stranih donatora i uopšte projekti kod ministarstva, da mnogo lakše prolaze koji imaju te lokalne planove, strateške plane i druge dokumente. Naravno, to je jedan, što bi ja rekao, to je jedan mali put, ali nama je mnogo značajan. Takođe bih želeo da se pohvalim da u Velikoj Plani, što se tiče pristupačnosti, da je Velika Plana jedna od retkih gradova u Srbiji koja je pristupačna što se tiče arhitektonskih barijera i što se tiče obaranje ivičnjaka. Mi, kad smo krenuli sa izradom lokalnog plana, bavili smo se švedskom metodom, agendom 22, i rekao sam na samom početku da smo ta 4 prioriteta i od tih 4 prioriteta 3 smo rešili. U Smederevskoj Palanci smo bavili smo se konvencijom i uz pomoć konvencije izlistali smo prioritete i ja mislim da su to pravi prioriteti koje je Smederevska Palanka. Smederevska Palanka ima dosta organizacija, ali organizacije koje su, ja tako kažem, su se uspavale. Eto ovako i na kraju opet želim da se zahvalim opet Zoltanu što smo me pozvali ovdje i želim vam ovih prijatnih 9 dana. I'm honored to be here. I'm honored and I'm humbled to be here. I'm pleased to see a head table with the mayor, with the UN representative of the High Commissioner on Human Rights, the Equality Commissioner, the Executive Director of the Belgrade Center for Human Rights, and our colleague from the disability movement. It's a great honor to come, and I bring greetings from my colleague, Mr. Bengt Lindqvist of Sweden, who is the former United Nations Special Rapporteur on Disability, and I would have to say one of the great men of the disability movement globally. I think there is a time in history when we see change starting to occur. For 25 years, we argued with people and we said disability is a human rights issue. And for 25 years, people said, aren't you cute? Aren't you silly? And why don't you understand that disability are people who can't do things? Disability are people we take care of, but they're not with us. There's them and there's us. And for 25 years, we listened to that. And finally, there was a moment in history at which people with disabilities said, no, it's our turn now. It's our turn now. It's going to take us a little time, but it's our turn now. And we started to move towards the convention. We started to move towards recognizing that there was strength among people with disabilities, that it was indeed a movement. It wasn't a few people being treated badly. It was a huge group of people. Probably we estimate now about 20% of the population around the world. And all of the people started to join together and say, we're not going to sit back anymore. And the slogan, nothing about us without us, became the cry of people with disabilities as the convention was developed. And it's a very unique convention, the Convention on the Rights of People with Disabilities, because it's a convention in which people with disabilities themselves were absolutely central to developing every clause and every word. And it's never happened before. The Women's Convention wasn't developed that way. It was developed by states. The Convention on Children was developed by states. The Convention on discrimination against migrant workers was developed by states. But this convention was developed by people who had had enough, by people who saw there was a time in history when things could change.
And so we're now at that moment. We have a convention, and as many colleagues have said here, it isn't the end, it's the beginning. It took us a long time to get here. It was a big fight. It's not them and us anymore, it's us. And if people want to participate in the human body and the human politic, it involves people with disabilities who are not problems. They're citizens. They're citizens of every country. So I'm very excited to be here. This project is quite large, and like many dreams of disability, it's going to take all of us working together to make it happen. We have now regional centers that we've created in 5 areas, one in North America, a regional area in Africa, a regional area in Eastern Europe, of course, a regional area in Latin America, and a regional area in the Asia Pacific. In each of those areas, we've been able to hire a regional coordinator who will make sure that all of the countries have the resources and have the capacity to be able to start to do their own monitoring. So the convention not only provides a moment in time for the recognition of the very important fact, but obvious to everyone with disability, that people with disabilities have rights too. But it's more than that. It's because it was created with and by people with disabilities, there's now an opportunity for it to be monitored with and by people with disabilities. And I mean no disrespect to the state or to anyone else, but I would say that there's never been a revolution in rights that wasn't taken over by the people who were most affected. This will be successful because people with disabilities will make sure it's successful. And part of what we'll do here this week is discover and learn and work with ways that we can be central to that monitoring. It isn't going to come from anyone else. Ultimately, it's going to be people with disabilities themselves with their own power and with their own recognition and their own understanding, and with colleagues from the smallest village in sub-Saharan Africa to the biggest cities in Eastern Europe. It will, together, as a group, as colleagues, as people who will push for their own rights. That's where this will come from. So we're at the beginning of a moment in time, and I think it's a moment which is going to lead to very big changes. And already I'm hearing people around the world saying interesting things now. I hear people say, you know, we're changing things for disability, but it's changing for everyone. And there's a sudden recognition that if one person gets to exercise their rights, it will affect all the other people. So I think the disability movement will now lead people everywhere to change the way we operate and the systems we operate. It's not about money. It's about what is right, and it's about people's rights. Thank you very much, and thank you so much for inviting me. So I teach at York University in a program that Chris just mentioned called Critical Disability Studies. We started that program, or I started that program, because I felt it was really important that we have people with disabilities themselves who had all of the graduate education they could possibly need to be leaders in the field and to really change the world, as I like to say. So we have that program. I also run this research program and a variety of other things, but most importantly, I devote my life to essentially a world in which everyone participates. And whether it's people with disabilities or any other groups that have been traditionally left out, I feel that it somehow infringes on me if everybody isn't participating. So that's who I am. We've spent some years developing the material that we're going to use here this week, so that just so you know where this all comes from. We started in some years ago, and we've now developed
ways of collecting information so that it's possible to really do what they say in science is evidence-based information.